Asese nakakeze tatamete be atamititi etekera na motoka na Akinyet ayara jari tunga iyare luana pasio boda konye abuananga kesi kosode de pelana pitai kokau ay makakina motoka lo kojari neda enapuna motoka anyama etekera ne pikipiki lo atwaniti kedangesida kitonia idopor Joseph Mukwana edio pasese na kangesi abalebe amotoka na adere chito CPD anyono wa lotororo abe onu team Mbale nesabu ibebelor tena yara luyare ay moreari tonedio peda lo ajaelo oshepero tisana ngun ache bobo na sese ni Florence na budua ngesi abala atamtedere pala subit lo alomunto Somalia ay taka pwa kerit konye e community ngesi da akiminoi neda aponi oyangare rade kisatipe kanwadie kuna jara kem mwana mutwero wa boda n'umukasi gawamu sudeba bali kutya hukulengoli ali no mwana wakala wingira mu lukudo no mukasi wa mpaka mu mabekali we ali miko hingira mu lukudo ta amaya wingira mu lukudo aliwe motoka akadiro wakala side ulachusa nurundi wakala ngaliho kana home saving ali ngeli yesibe mu kama fura ya kwa ma side ya drive alinge kwa mira side ya driver yara mange ruku ikwesira sinaye yasutebikire mungaji niyabwe nesitirie ni umwana wa boda ayo ni driver ngatiriye mu ruwongwalo ngayosi yole no blockingira driver hiye mu ruwongwamo waro amoyi ya rukudo wikomba akobole ngakana kuzikiza ne wakiri ali mundekanga tsirano yata ndio kwiresi musajja twagezeza ko musebe nga twagala omusikayo emipira wegikwatidde omuliro wegikuta omuliro ne tutya ne tudduka emisinde kati omusajja tubadde tumutegeera mukitegedde kati tuva ku poliisi eva kutuukawo ng'olwedde omuliro gwakutte omusajja yayidde kati saawa zino tulugezaako okulaba abantu abasumayo babagamba nti wali abakyali mu mmotoka kati ate poliisi naye erikuba bukubi balitya gasi ku mubiri yemba munkaga nayo engambe jigondusela esese noma kwa rukudo toro na rutse bunyore ni rutse mutawon ron kachonga rodo akuno yetse baharo rutse ham kuba abantu sazi no bafiriro bana bakari kifuro government oba MPBF bombare district nga bashusire bari Ipolsin lo apoto lukalo saboistina kesiebe apola swam adueno le tiagas aerutitunga lo akaka ikina aiga Akinyet na lele amotoka kana amonye titunga lo aboiska ngine bem osipo kinai aboloni tidicharete aketina motoka arabonat hams nwikeuna teteremba motoka ne derechito sapua anen na araebe amotoka na unikini na Akinyet na ibebelor aboiska ngin kedai musungi tungadam Erabani polisin lo arina ko Elgon Rogers Taitika ngesetigogomti enabalo itunga luetwa kitos kedalu ipu lo apoti musumunos etamtosi akopuna Akinyet na lelei Dilax Emi Alomu Paul Watala TV East Mbale.